Aya, hahochaho Mlungu waumba kila kitu. Akilola tsiri jokala wakiona ni vidzo Mlungu akiumba mudamu kwa muhalowe, hata uwe na mimi faumbwa kwa muhalowe. Mlungu wafuhenza jomu naye anamala uhusiano naswi. Adamu na Hawa makimkosera Mlungu. Dhambi ya Adamu yafurehera hukumu ya kifa. Dhambi yanza kuhendwa ni mutu mwenga ha duniani na ikireha kifa. Ndo atuo sima nafa kwa kukala osi mahenda dhambi. Kukirira na Jesu Masihi sisi fapatangira ya kuhokera nema ya Mlungu kwa kukuluhira. Kwa maana Mlungu wahenza urimwengu jomu hataki mlasha mwana wa hakeye, ili kila mtu amkuluhira singamikela kale na uzima wa kare na kare. Jesu wahenda miujiza minji wahoza kongo wa kila namuna, akihubiri uvoro udzo wa utawali wa Mlungu. Jesu kahendere dhambi, elai arie kala kamanya dhambi, Mlungu wa muhendia akale dhambi kwa utuwe husiswi, ili kupate kuhendwa ahachi ni Mlungu. Kwa kukala anafuenza jomu, Masihi wafa kwa utuwa dhambi zehu na akizikwa na siku ya haho akifufulwa. Akiambolera anafunzie 12 akikala nao na kuwafundisha mautu ga utawali wa Mlungu, akinulwa kwenda dzulu Mlunguni na yanda tawala hata kare na kare. Jesu kahurichirire dzahere anakia wamuhuma roho mueri akalihang'wenga naswi nafupe wadimi wakukala mashahidi yakwe na kuishi here arijokala wafumba fuishi. Siku mwenga Jesu andauya Mlungu andaumba Mlunguni kusha na tsimbisha, ili amkuluhiraye Jesu andaishi hamwenga naye kare na kare. Mlungu anakuhenza wakumba ukale wakihakeye. Kwa kumkuluhira Jesu na kumtuwaiye sisi fapatangira ya kuhokera nema ya Mlungu na wokoliwe. Je, utayari kumhokera Jesu Masihi akale mokoliwa kwako?